Najutri bude slunечно i horuco zo slabim vostočnim i juhovostočnim vitrom. Minimalni temperaturi budu od 18 po 21, a maksimalni od 36 po 37 stupnji. Na štvrtok tiž slunečno i horučava z umerenim juhovostočnim vitrom u Podunavju i Pomoravju, a u drugih krajoh slabi vostočni. U popoladnjovih hodzinah možljive zjavenja lokalnih zaporoh na zahodze i menji na severu Srbiji. Minimalni temperaturi na štvrtok u Srbiji budu od 16 po 26, a maksimalni od 35 po 39 stupnji. I na pijatok i za vikend možemo očekovat horučavi od 33 po 38 stupnji. Na pijatok i na sobotu u popoladnjovih hodzinoh možljivi lokalni zapori, ktorí tam, gdje ih budze, hodni prinjes kratkotrvace ošviženje, ali i sprojnu hvilju potim. Na počatku idućeg tižnja, keď će vytvoria prognozi meteorologov, prihodzi ošviženje z lokalnima zaporami i od vo vtorku za 5 do 10 stupnji nižšima temperaturami.